Hallelujah. Lengekhathi phela kunemhlabeleli khona umuntu uhlabelela ngaphakathi kwami. Uthi ebunanzini nasebunzimeni impilo yami yonke ijonge nguwe. Amen. Bazalwane, we have just read from the book of Psalms, chapter 39, from verse 1 to the end. The book of Jeremiah the prophet, chapter 38, we read from verse 14 to the end. I'm sorry, we read from verse from verse 14 to the end, and then from the book of letter to the Corinthians, we read from 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11, and then we also read a brief history behind this day that concerns this man Ignatius. So let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, once again, dear Lord, we thank you. We thank you, Lord, because you have called us. And as one of the songs says, one at a time, Lord Jesus. One step at a time, Lord Jesus. One step at a time, Lord Jesus. Baba siyabonga ngoba Nkosi letinye tetinto na ungasitshengisa tonke kungenteka Nkosi sigcine sibaleka noma singakwenzi lokufanele kuba sikwende. Dithatheleke Nkosi ludumo kwekuthi Nkosi namhlanje nekuseni sithathe nazo isitepu esisathu kumaphambi kwakho nebantwana bakho Nkosi labavukela emisebentini labantu obhekana netinto labanye Nkosi babuye emisebentini kwehlukahlukana Nkosi ungena kuma-shifting siyathandaza thi Nkosi mana nabo baphe mandla labavukako nalabalalako nalabo Nkosi labaqhubeka nemisebenzi sithi Nkosi bless them all in Jesus name we pray, amen. Sithatha lethuba bazalwane once again sinibingelele ngekunihlonipha lokukhulu egameni lenkosi yethu lenguJesu Kristu, amen. Ngithintekile kakhulu ekseni ngithindwa tinto letimbalwa kweqala lokungithindako kwekuthi kukhonta uNkulunkulu akusiko kubalekela buhlungu angade ngikubeka kanjani. Kukhonta uNkulunkulu akusiko kufuna icomfort yalamhlabeni kodwa kufuna usika icomfort yangaleya la siyakhona. Umbhali wemahubo uthi kuphila kwemuntu kufanana nenkungu nje, kufanane nesithunti. Athi utihlupha ngelide ngekuqokelela ingqebo ujinge ube netinto letinengi ungathi nalokuthi itawusala kubantu itawudliwa ngubani atende kanjani. So loko kuyangithinta loko kuthi kuphila kwemuntu kungangempama yesandla. Lokho ukuthi kuphila kwemuntu kufishane kakhulu lapha emhlabeni. Kungesikwakhona empeleni bekufanele ukuthi umuntu yonke info la iqokelelayo ibe yaleli khaya leliya lesibheke kuyofinyelela kulo. Kuphila kwethu emhlabeni bekufuna ukuthi kubuke kwendlule ucalculate the pains that this life brings about in our lives. Kodwa
kodwa bazalwane asiyaye sineva, including myself, ngineva nokuthi ufuna ngendlule kuletinye timo letimatima ekuphileni kwami. Ngisamkhonta uNkulunkulu kunetinto lokufuna ngendlule kuto noma ngendluliswe kuto kuze kuthi kumkhonta kwami uNkulunkulu kube ngale ndlela uNkulunkulu lafuna ukuba ngimkhonte ngayo. Esikhathini lesinyenti ngidikhanza ngibambe into letingasito. Lana umpostoli Paul ngiwathindile lamagama ito lokuthi washaywa ngematshe bamdonsela ngaphandle kwedolobha bamshiya bathi ufile. Kweta libandla lamtungeletela lamthandazela wavuka umpostoli Paul wangena ekhathi kule dolobha lebebekade bamshaye kulo. Lapha mawufunda incwadi yemisebenzi yabapostoli sahluko 14 verse 21 lapho sowuvukile lithi liNkulunkulu boPawula naBarnabas bashumayela livangeli eDerbe bathola abalandeli labanyeni base babuyela emuva eLystra nase-Iconium nase-Antioch lase-Pisidia. Lithi-ke livi laNkulunkulu verse 22 baqinisa emakholwa bawakhuthata ekubambeleleni ekukholweni babafundisa ukuthi sifanele sendlule ekuhluphekeni lokunyenti kuze singene embusweni kaNkulunkulu. What a message, what a message. Kwekuthi kutofundiswa emakholwa ayafuna ukuthi afundiswe ukuthi kungena embusweni kaNkulunkulu ku-involve a lot of pain, suffering, even agony. Uyabona itolo besifunda enzambama igospel ya Matthew laba sifunda khona bekungasi into lehla kamnanzi besicala ku verse 34 ku chapter 10 athi ningaqabanga ukuthi ngidele kuletha kuthula emhlabeni cha angedeli kuletha kuthula kepha inkemba nemavi aJesu la ngidele kuphambanisa indvodzana neyise indvodzakati nenini malukatana neninatana titsa letinkulu temuntu uyawubabhakabo. Umuve umuntu akhala kodwa akholiwe aphethela iBhayibheli athi mina ngihlushwa bemndeni wami, mina ngivukelwa ngumntwana ngumalukatana wami, ngivukelwa ngilendvodzakati, ngivukelwa ngumntwana lo wavundla emaswati azathi lo wavundla la tipilini tami. Ukholiwe lo muntu kodwa akalati liBhayibheli lakaliphethe. Uthi umfundisi wangale kaZulu uJesu lowo mbatha uthi kuneqhude lalime phezu kwesaka lembila lifile indlala linemlomo loqijile kanje yakhala lakala kukulukuk lilambeni kukulukuk litama babitati lami dalibla liyafa lafa etkwesaka lembili esikhundleni sokuthi lithi qofo ngomlomo walo loqijile litokudla. Uyabona ukuphatha iBhayibheli ukholiwe kufanele ukuthi udutshulwe umuntu ngesibhamu noma ugwazwe umuntu ngemese wena uphethe isibhamu. Laba ngavela umshaya lapha kahle yena ufuna sondele ngeke ujike ufuna sondele lapha kuwo asiso sikhali I mean umuka wena ungamshaya 100 meters or whatsoever meters depending where le pistol yakho loyiphethe inde kanjani ungamshaya igegeke futhi hayi munye sibhamu sifaka etinhlavu uphobhise
Kukhona abantu labatawukufa bathi abafika uNkulunkulu yeNkulunkulu mina ngahlushwa malukadala ngahlushwa maketala mina wangiyekelisa nje kholo ngathi tsaNkulunkulu sokela hambe sokwena abuyokusha noma thi vula la vula kuphi athi uNkulunkulu vula athi titsa letinkulu temuntu kuyawubabakawo athi uNkulunkulu wafunda njani lena uyabona lela siyakhona usola uNkulunkulu akunakuthi sita ngalutho ngoba uNkulunkulu yonke into uyibeke phambi kwethu ayibeke emehlweni ethu ukuthi titha temuntu letinkulu uyabona lokho ukuthi kunebantu nje labakusongelako le ngaphandle ngikhuluma ngalaba mina lobaphakela la ndlini laba labalala la ndlini yakho bageze ngemanti akho balala emibhedeni yakho badle edla kwakho uthi uNkulunkulu titha takho letinkulu leto sikhona sitha lonke kusivulele nasitongena la kapha uthi ngikuvulele so angifuna ukuthi ungene egeyithini kodwa lesikhulu uyasivulela singene ngangabuka lapha ka Facebook lo mnyendombadane wenda kudelela basi wala khaya bahamba baya somewhere bakhiya nendlu bathayi lo nesivulela wafika ndombadane qala wakanati bakhile wathatha umlilo wayibhunyisa nababuya laba hey njanjani na indlu yasha ishiswa ngangumntwaneni bathambani nombopho bathi angeke simbophe ngeke simvulele kuqala umntwana wethu uyabona ijabulisile lento kimi besifundo ukuthi uma ngabe umuntu ente into le wrong you must also consider yourself ukuthi nguphi wena la khona ucontribute khona ngoba kuba bakayikhile into beyangekayishise nomntwana uthi ke Jesu nakaqhubeka khuluma ngemagama Jesu lapha verse 37 walo chapter 10 kuMatthew uthi lo tsanza uyise noma unina kwengamine akakamfanele nalo tsanda indvodzana yakhe noma indvodzakati yakhe kwengamine akakamfanele kwentekani la uma ngabe umuntu abuya babe emsebentini uyokhanda athi bantu abethe esontweni kusasa ngoba bathanda uyise ufikile weekend labanye bathanza bantu ababo bafikile bantu ababo abethe esontweni abafuni ukukhonda Jesu uthi Jesu awukamfanele uyabona konke lokho kwethi inqabekelwana lokubekako awuhlale eCape Town bekafika nje 2 hours athi hamba ngabona ukuthi namuhla sente nginentertain ufikela ngesonto iyayithi inkosikazi lapha lesithandazana Lordship Market Amin Church athi nangabe bafike ngesonto abangena emotini noma ebhasini noma nibambe indlela niqonde esontweni nitawubuye nivuselane noma niyovuselana niya enkonzweni hayi lento ukuthi nitawuhlala la khaya nithi niyavuselana uthi ke lo ngajathi isiphambano sakhe angilandzele akangifanele lofuna ukuthola impilo yakhe uyawulahlekelwa ngiyo nalo lahlekelwa impilo yakhe ngenxa yami uyawuyithola ngubani loyo kumbe ngime lapho ngemabombo kahle kahle besima ngale yapho ngubani loyo nang Ignatius namuhla Ignatius lesimkhumbula namuhla wanikelwa ukuthi akahambe ayokufa wanikelwa nguTrajan the emperor wathi akahamba eRoma ayokufa wabulawa njani Trajan nam udliwa ngemabhubesi ukholiwe this was a bishop wadliwa ngemabhubesi akholiwe nakahamba thiwa bakholwa bekambona malarisela khuluma wathi Trajan hamba langelela shumela livangeli la Jesu laba labamambisako bakasimambise kakhulu simsheshise kanti ujabulile naye ujayela ukuthi angifike le kwenteke lokho kuphele masinyane kodwa langelela akakayivala umlomo ngaJesu wathi angifuni ukusindiswa
angifuni ukukhululwa kula mabhubesi, angifuni ukusindiswa kula mabhubesi. Nawa ambambile, lelinye limbambena la, lelinye limbambena phansi. Niyabona lapha sowuwile la, sowuphansi, ayamqanka, ayamuhla. Kuyonikelwa ngaye umbishop wonke akholiwe ngenxa yevangeli. Indaba yekukholwa bazalwane akusiyo indzaba yabonopopi. Indzaba yokukholwa yindzaba yokuthi uvume kusha ushiswa imililo yalomhlaba. Kube bekungimi impela bengingaqalekisa ngishiyele ngikhohliwe. Ngisho nitambona uNkulunkulu nini. Nihlalelani ngenceku yaNkulunkulu. Ngiceke yaNkulunkulu phela mina. Uthi uNkulunkulu uthinta mina kufanele nothinta intshaveliso lakhe. Ngempela mina ngikhothe amavesi enkumbi. Kodwa nathi lo mfolo Ignatius of Antioch as a bishop, he walked freely. Bampheleketela waqhubeka washumayela Jesu. And kuthi angisho ukuthi ulele lapha esibhedlela nje ingathi you are walking freely. Uya destination yakho. Lela uyakhona, la uphangele khona, qhubeka ushumayele Jesu. Ulapha eprison uboshiwe, bambophelelite, bafazele emanga, kwaphuma ama-degree emanga. Qhubeka fakazele Jesu. Bakuqoshile emsebenzini noma kwenteke i-retrenchment yashaya wena kuqala, qhubeka ufakazele Jesu. Bantwana bathiwa angeke baze babhale kunjanjanyana kude imali badala yentanjani, qhubeka ufakazele Jesu. There is nowhere la kufuna sime khona umfakazela Jesu. Kunemntwana uthi bamfakazela uJesu ngegazi nokufa bekhona manje kuye bembeso kumhlophe. Uyafakazelwa, umfakazele tinto tipambana. Nitawukhumbula bazalwane namake mabasolo khona lengangivile itolo ngikhuluma ngithi ngengakhuluma lapha emangweni, ngikhuluma ngegama lekufakaza, witness. Ngithi libuya from Greek roots, lithi maritus. Legama lithi maritus lisho ukuthi you speak and you die. Lento loyikhulumako ngiyo futhi lekukhokhela ekufeni, ukuthi ufike ekufeni ngoba bantu abalifuni liqiniso livele. Wena waveta lona sobanqunulile, sobalimatile. Bantu bakuthanda ukuthi ngathi bathanda kangaka nje kungoba wena you will cover them up. Waqala wakhuluma iqiniso, unasathane awukholwa uhlekisa labanye bantu ingabutobonani ngoba wena kunja labanye bathi mfundisi Zungu wena awusafe wena konke nje uyakhipha nje. Simna ngikwathi kwaka story mina. Ngikwathi nje. I'm not an architect of the story. Ngidakhuluma naye ngubonile nale ngufile. Nale ngitshele bona. Kangangoba labanye babutana bakhuluma nami ukuthi ungakumela lokho. Ngicela ungakuchithele isikhathi sami. Nawe uthi ongihlebisa nje ikhwesha kimi. Ngoba mina ngitakhotha word for word. So kunalesinye isikhathi bazalwane la khona kupita khona kwakuthi liqiniso silimele noma libuhlungu kangakanani silimele. La encwadini ya Jeremiah la sifunde khona sifunde ukuthi inkosi Zedekiah yambita Jeremiah wathi azongitshele ukhona inlakusho simakathe uthini. Jeremiah wathi hayi ngicela ukuthi ufunge ukuthi ngeke ungibulale nakutshela. Yabona sishumayela ivangeli ngesinye isikhathi bazalwane kukhona ukuthi eish nangingakhuluma lokho impela kungasa ngibhakishethe ikhwama lamhloshela lide ngathi iqiniso kodwa angithuli. Nangingakhuluma lokho ilicense yami kungasa ingekho kulo mbishop
angadonsa anga-withdraw into yakhe uthi buyisa uyagula kani yini abazoyikhuluma kunaletinye tinto lothi noma ngabe uyadada kufanele utikhulume dingasita umuntu ukande ukuthi awutikhulumi ngoba uyesaba kuthi namuhla eleta ingabhalwa ye first and last warning umala uthi ngoba phela ke iphume eqala yesibili bese phuma leyesithathu la kuphume first and last uthi wena kungaphumi first and last vele kuphume nje ukuthi with immediate effect you have bakukhombumen bazalwane ukuluma kuma eqinisweni akusiyo into yekudlala akusiyo into lelula so liqiniso labanye abantu libaholele ekuthenini baluze ema-privileges abo liqiniso labanye abantu libaholele ekuthenini banzinze etigangeni kuba ngathi abanamakhaya liqiniso labanye abantu lipende bangamukeleka abanuka ngazuthi bagqobise ngentatho vyane noma bagqobe ngamashongololo liqiniso alifunwa lapha emhlabeni Jeremiah lapha uma eqinisweni ngidawuma kule qiniso kodwa nake uma uyesaba kwathi yenkosi ngicela ufunga ukuthi lo try lo umbona la wema wathi ngivumelene na bafanele ngiyokufa ngenxa ya Jesu ngivumelene nami ngokufa uyabona indzaba yekholo ipita a very strong and a determined faith ayisiyo indzaba lelula nje longayithatha kalula nje iyakuhlukubeka lendzaba yekhamba laJesu ikulahlekisela ngebangani like besengishitsho ukuthi ngisho nange-family Jeremiah sathi ifamily yakhe kuyagilela kuphi le nto uyakhuluma uthi uyonkulunkulu uyakhuluma uthi uyonkulunkulu uyakhuluma ngiyenta ifamily yakhe athi hayi suka asisafuni awubuke uthi Jeremiah vuma wena nkosi isedekhaya nabeta laba baseBhabhiloni letiphathimandla phakamthathandatha uhambe eBhabhiloni uthunjwe le nkosi yesaba ithi Jeremiah le kunalamanye amaJuda lengeke waphatha kabi kungenteka ukuthi laba baseBhabhiloni bafike banginikele kula maJuda abese angenda lokho mina lengibethe wona uthi Jeremiah cha angeke kunjalo vuma uhambe uma ngabe ungavumi lokuhamba emakhosikazi akho athathathwe nebantu abakho bathathu bayiswe le ethunjweni lalela lento lebhlungu letakhulunywa ngilamakhosikazi lapha mani Nkosi yami iphi mani lento lena ngifundile lapha yangethusa ukuthi how lamakhosikazi atomjikela abesakhuluma kanje akhanze ukuthi akasiyo ndoda yalutho lo bekakade umyeni wakhe ngifuna nje ukuthatha lesikhatshana naku verse 22 walo chapter 38 Jeremiah uthi onke emakhosikazi lasele esigodlweni senkosi yakaJuda atawukhishwa ayiswe kuto tiphathimandla tenkosi yaseBhabhiloni lamakhosikazi ayawukhuluma kuwe athi lalela sekukhuluma amakhosikazi ke manje bakwedukisa baze bakwehlula labo bangani bakho lo bethembayo tinyawo takho titinte edzakeni titinte ekhathe edzakeni bangani bakho bakulahlile onke emakhosikazi akho nebantwana bayawuyiswa eBhabhiloni nawe qobo lwakho ngeke uphunyule etandleni tabo kodwa uyawubanjwa inkosi yaseBhabhiloni naleli dolobha liyawubhujiswa ngemlilo
lana kukhulunywa ngebantu benhluthiyo yakho nakhulunywa ngamakhosikazi kukhulunywa ngebantu bakho ngitsheleke sohalatiswa ngamakhosikazi sohalatiswa abantu bakho uyophinde uthini uthi ke Jeremiah vuma uhamba uyele ngifuna kusho nawe bantwana basekhaya yabona kulalela live laNkulunkulu it's not a nice thing to at all ngoba ungalalela but live laNkulunkulu litawufike lithinte naya into yakho lene igonyana liqonde khona liyothi phih maliqonda liphikita lento lena lekunika iego ikwente nawe unawamba ube abantu bakuke uthi hayi no iyahamba umsawabani njanjanyana nawe uzowuthi uthi lana ke namuhla ngimi la ngimi eNkulunkulu atothatha lokho noma atothinta lokho ithi the inkosi kaDimalanga the other day ikhuluma nathi ithi ngake ngaba nemoto la yayisesengekho la labanye ngithenge ngale South Africa angigibela le moto yami ngithi ngizogibela yehle kancane nase ngigibele ngifale itifaro ibuye iphakame nayihamba yayiduma nje ihlobo lokuthide uthi wonke umuntu beyithi naye endlula ayibuke kodwa nje kwafika ekutheneni imoto ayisatende letinto wazothi lo munye hayi manje ukuhluphekelana uyoyiservice lekashana ukona lo ngakuservisela la uservice kuphi kanjani entene wathi lona yathi inkosi kathi okay no problem wayithatha nya phela emaviki emva kwesikhashanyana kuthi ekuthiwa isicela 20,000 ikhona iphathi afuna soyithenga kuphi ayikhiphi nya phela inyanga phela inyanga phiyelele kuphela umnyaka athi uyashaya akasabathola ecingweni awathi sigcino kwambile konke kuphelile angikhuluma into yakadeni ngikhuluma into yama-1000 naboma 2000 something uthi ngata into emhlaba qhubeka wasevisa esikweleti wabhatala kwaze kwaphela uNkulunkulu uyayadi lento leyinkinga kuwe noma umfanakho khona lo mfanakho lo inkinga ekuthenini uyadi lo nguye lo ngondlako lo ngiyena ngithi nangithi kuphakamela kuqala uyathi uthi ngileyo lenkinga yakho ngilo mntwana loyo lo inkinga uyothi uva ngayilelanga umfathi uyathi sengikhathela nami nginama project ami nami ufuna ngithi nake ngashona emabele ekhathi phela thola unginakana nawe noma ede emabele umfana kodwa uthi ngashona emabele ekhathi shothi mina ufuna nje ngiphilele kweuthi nginakane nawe nami phela ngine-family yami nami ngifuna kuba ne-family uyovala enhloko ungathi yawu yehlelwa yini emhlabeni sizathu saloko ngilento le igwanyana lencane leme isankulunkuluwana uthini wona uNkulunkulu abone ukuthi lo mntwanakho ulomethembe kakhulu lokunake kakhulu vele ubeke lithemba lakho kuye awufuni ukuthi kukhulunywe kuthiweni ngaye noma kuthiwa sowentana awufuni nokuthi aqondiswe athi uNkulunkulu okay mntana abantu ngeke ungene ezulwini asengikuthatha swe uva ukuthi umntwana uhambile emhlabeni noma umntwana ushaya stroke noma umntwana uqoshwe emsebentini wentiwe ngubani muwe kunebhange esingabukani nabo namuhla labo bantu labo babengama-shield somewhere babengama-shelters somewhere empilweni sabafaka enkingeni uNkulunkulu troubles namuhla kulukhuni kuyokhuluma naye hawu njengoba bobani abantu babathandana uthi lo munye ubona lo munye lapha edolobheni hawu sawubona make eSoren Soldier uvumela phansi hawu unjani babe njani thiwa vele sabuthi
ingabe ngimkhulumise kabi, ingabe kwenteke njani. Cha, awukamkhulumisi kabi, awukenteki njani. Sombita ngepast. Bazalwane, singena emthandazweni. Mlona lo akathi Nkosi, give me that faith which is determined. Give me that faith that will go through pain and fire and meet you on the other side. Nami ngiyatithandazela nami, ngiyatithandazela. Nami. Ngoba kunetimo letifikako tibe samlilo empilweni. Uyathi umpostoli Paul ngala uthi sishumayela Kristu lokupheka wafa. At some point lokupheka kwakho kungendawo kungathi kubulele vele ukufile. But he was also resurrected wavuswa. Lo nkulunkulu unemandla ekusivusa ngisho ekufeni kwethu la timo tethu dispushele khona. That is tiqedile ngathi. But this Christ unemandla ekusisida asivuse ekufeni. Ngifuna ukuthi ungalahli ukuthemba mntana sekhaya. Ngifuna ukuthi ungalahli impeleleko. Ekseni ngifuna ukuthi ungathi mfundisi dala ngithandaza ngalesimo asifuni kulunga. Kungento yavela asifuni kulunga silande wena. Lesilobhekene naso wena. Kungento yathi asifuni kulunga is your vehicle to the other world. Kungento yathi asifuni kulunga just because your heart is still not right with God. Kungento yathi asifuni kulunga ngoba kunalomunye ubuke wena kwekuthi ngiyambona abantu sathatha iBhayibheli ayesontweni noma ayomthandazweni noma tindoda yakhe tingalungi, kunemuntu lolungiswako ngalesimo sakho. So don't give up. Namuhla mine ngiva inkani yekukholwa kwami, ngiyacela uNkulunkulu mangibona nayinto nayile ngibonako la lo uba nje phasi la akabaleki nange umile ume kanje lokunibona lesithombe ume kanje leli lilas ethi kwakhe awukutshela ukuthi ibhubesi sitha kangakanani ka libhubeta silo likade leli limnyathele ngenyawo la sima ngalunye lisimela kuye leli limela libheke entanzi lomlume emlenteni limluma ngala leli limluma ngala. Uyabona khona kuhlupheka lokubeka ukufikele ukudonse ngala sekamshaya phansi uphansi ngala siyabona nabo abantu bayabukela kuhle lapha ya siyabona lamabhubesi ayagijima ajakele kuye akabaleke. Ngifuna ukutshela mntwana sekhaya uthi yeka man yeka kubalekela nesimo ngekushiya sithe kuwe sivunyelwe uNkulunkulu kwakho nje uthi Nkosi ngizokwethemba njalo ngoba uyayazi indlela ngizoholwa nguwe ludumo lwaNkulunkulu alubuyele kuye. Cela ukuthandaza nawe kafishane ngingakangeni ekuthanda ngingakacima umshini. Babelolungile nabo abantwana bakho uyababona Nkosi bakusiphi simo bakuyiphi indlela lo munye uthi buta uyadiphendula kanti ngisakholwa mbamba inkodwa mina uma ngabe sengithandaze kangaka into iqhubeke iphezise into iqhubeke ngalendlela. Nkosi siyabonga bona nang Ignatius of Antioch ubanje ngamabhubesi ayamniphitha ayamudla ntomqeda futhi awukake wambulala naTrajan uzathi uqhubeka hluphekisa labanene sobahluphekisile labanye labanene. Nkosi siyaqela ukuthi siside sibambelele olukholweni lwethu noma ngabe sekumatima kanjani singasuki Nkosi sisuswe sidimo kunaloko Nkosi sithi ngizobalekela kuye themba lendalo yonke kuthi noma ngabe sewusithola
uzocosha kangakanani, ngithi Nkosi ngizobalekela kuwe, wena lo lithemba lendalo yonke. Labanye Nkosi bafuthelwa inyawo, labanye uqaqamba imilende, labanye lukhalo, labanye ngemehlo, labanye indlebe, labanye inhloko, labanye sifuba, labanye yini. Nkosi bonke ngithi Nkosi ababalekele kuwe, and they will find their solace there with you, Lord. This I pray in Jesus' mighty name. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit may remain with you all now and forevermore. Amen. To pass the message to others. There are others who are waiting there for the message. Please do pass this message, and it will help them and you.